যতন সারি কাহাম তে লামসগো যতন কক বরক টেক ইউটিউব চ্যানেল जों तिनी अनबॉक्सिंग खानाय Honor Band 5 mo Super AMOLED display te colorful watch faces by phayo khai oro te moni specification nok nai mano focus kai large AMOLED screen, stylish watch faces, scientific sleep monitor, wired true sleep, heart rate monitor, water resistant up to 50 meters jorate multi sports functional tongo swimming, cycling, running, indoor running, outdoor running, smart notification calls and messages no check kaimano notification kaimoni battery up to 40 days per full charge tikyo khai norok jodi use khai kan nong ni borok ni use ni different mo kiza komi pom mano 8-10 din bong mano heart rate continuous use khai 1 week 10 days 8 days rok thanai ja ngai phadi mono unboxing khali na ade mulak kai asto tamman asto mo warranty card and mo quick start guide warranty card no nai mano ora tamma contents no acha mo side to ngai sanga no klelene side to ni खाना है मनो और फर्स्ट मनो मोह का चार्जिंग खाइजंग नहीं चार्जिंग डॉक मनो चार्जिंग डॉक केबल के है मनो USB to micro USB केबल एंड मो चार्जिंग नि डॉक के है मनो ब्लैक कलर एंड व्हाइट मनो साइड रे खाइसे स्मार्ट बैंड ना नहीं स्मार्ट बैंड मोह के स्मार्ट बैंड फायो खाइ फाइदिसन मनो खुलग गई नहीं and then mono singta connect kline singta bang no phone nai mobile ke connect khanya na first ro nong mobile khulogin hadi and then play store thangi play store thangi na search khadi Huawei Health thajing sing search money and then sing Huawei Health search khai ani aro segang hoite download khili ko mono open khadi open khai kan ta device is thandi and then add your device and in smartwatch smart band scale heart rate monitor so smart band mo smart band thandi guide ni smart band ni model number select khadi Honor Band 5 okay now mobile pair khai mano pair ri and build khadi location dina nang nai GPS on khai and alarm sing tabung mono sini bluetooth and GPS by connect khai sing nai di sing kisa nakadi sidi sing kisa sini unko phone no change ma khai because a phone no unko bluetooth on yang to mani sing oro add khai ka no kai nang first device thang connect khai nai di sing Honor Band 5 unko -30 unko nai di oro 80% connected nai di oro 80% battery tongo kai connect khai kai charge khai ke no mo on wo kai mo sini watch faces okay mono side to no watch face nai machine step count khayo or nai mano no rock ngo step count heart rate sensor ngo sleep monitor workout ni moto nai di indoor running outdoor walk indoor cycle elliptical rower pole swim free training kabang mo option tong oro nagabo use khai mano and aro te setting o thangnai mino try maro stop watch and watch faces kabang ma tong nai di nok morok change khai mano kai nok je na watch faces kabang ma tong nok aba use khai mano nok ni personally je use khai na mutung ma nok te watch faces na har mano phone hoite download khai app hoite khai mo nai di sing check khai mano messages call notifications workout sing tabuk heart rate days khinge monka real time blood pressure monitor
nok nai mano result sin paiga 83 bpm beat per minute nok nai mano khai angko aro kabang mo watch faces nok tap download khai nok use khai mano mo daily activities running walking indoor running like over 0 step bothang nai mano aro kabang mo option tongo step calories distance stopwatch timer aro kabang mo ungko tongo nai di features tongo nok use khai mano abo 2500 more smart band value for money okay ungko worth no more under 2500 then nok joto no nang kai mo no use kai mano compared to Mi Band 4 money heart rate sensor kaham detect khai compared to Mi Band 4 bo kaham no norok bo use kai na use kai mano kai Mi Band 4 no tik is a battery ni edit like mo ungko battery ungko 14 days standby arani more than 20 days okay norok mo ibo use kemno continuous heart rate use sangka approx more than 1 week thanai okay jodi heart rate use khaya kai norok angko 10 to 14 days nok battery validity standby norok man manu moni asik jara video naima bagi jatan na hambai